menu aseshia na tie ye shia dwumadi bi so se ya na ni je nko a enne menu oba beka ways be to punish your partner wabra won fa won samwon woni di na tempo sese na nkwasea na tie wo pese wo put it into good shape na wono nsoso no te bia wode wo fa mu wajai woni he we bema na sa wotrim nsa de bo ba sa bi nyansa bi anim ense sa wotrim nsa de bo ba de bia da esa se emma is so special to the extent say yentre yen sam fam mo wo emma esombo na oba ya dia ne bo dene enti oba so okura wa twitini ye nemo oba betimi atete in many ways obetimi how do a competitive bi mu a wa hwe ya betro sa dia bono na atro sa de bono at the end of the day ni nyina no wo gentleman na wo ye no e be cheerful nsem afi brono no so eni ebusia kra be ka se wonyo bi a o se wo deserve se de ma oba ana oni oba papa mpu ana oba bi tena sanse yentene nsam fam oba inti way back what betimi dia punish you oba pass stop giving that person attention winning a my attention seekers wono de biara dan or attention so my attention bebre so officer sabi we ko hwini ana se wagimi so ma oba attention bebre a officer onmo abon so anunti se o start na o seize se o man attention afi wo be mu so no start for no frefro and as was starting questions so whenever no dia yewa of late why just say unke and unhwehwe no because of say what easy not to give her attention na a greater punishment that will be to media man one walk or be so say whenever no why and need woman attention here na way explaining who bebre here no one chere ni woman one chere ni why ntia woman attention because that moment I best start checking obenya moto so obeda no so it has obe power cho but power cho we are obedwene kwa foforo de obefa so e san say e bra na woman attention bebre na afa unko ro kura na onfa ompeke wo ko obetimi a friend 10 no afa bu baako obetimi a friend 10 na afa wo katekate wo no wo so na o ka cha se wa bre ompese obehu wani wo de mane na kakra na o kire no ho kire the moment obehu se woman sa attention ni bio no ja bi beboni the touch bi no na dwene ba ne say emi say attention na won fa man was starting ma obi foforo attention tie hweye won fa attention na ko mo ba foforo nemo hweye so no fa ma sa particular ba na otete wo no because if you don't punish her wisely adere be dane e baba ba be emema you will do pan yet media docase ma na oba biara oba man maximum attention or starting misbehave oba hwe opewe no wato ama no okaso obedi we no adi ama no opatade we no wato ama no ehwi we no opena adi ama no sika we no opena adi ama no woman sa nyoma ni nyina wona ne nafofo hia wo asem o kan se wo kwadwo die ana akwasi die o se do si pame no de medi be ye ni bi obeka me ho de meyi a kire ni bi ya no betra mo because wonu wa enwu me kura wontimi nya den wontimi ntena sana na dwene ye no nanso onim se odo na wode do no enti na woman maximum attention because of say wonu se o deserve say woman attention so woman attention bebre a o misbehave so woman attention so eduru be bi a onu mom ebedo mo because onu ye de obetimi bi to win you and unti sadie no betimi a punishment because sa nyoma wode ye wone atembidi a wodi wono so wo kasa wo trum nsa abona ubenya aba amane okoboni sesi aso a afi uba be obi a oboma ena sabi so wodi na tembebre susu a beduru bebi no wano ba be ya afi beduru bebi no kra oka no waka eno susu be ba beduru bebi omu beduru bebi susu no se umma sanyo mana wo ye ne hyew bebre a den no dede wan twa wo bedi ne dem ana be plano o plano susu a eno susu a hwe ya wo bedem entidi na betimi aye o kasa menka bi odidi watema enfin no nie na wo yama no jaye
Senanka was some no sour in my Janison. Senanka would children a sin be beer, men in who be you. Also, I don't pay me son to be and also didn't seek out to a man. So I want to so one in Susua. And no one said, will phone no. How one was a phone or the Acofreno. Or flow, that's a your cold waiting now. Who we corner and friend back. For punishment, now shake, so on come back to the senses. A fool will say, yes, we are Bama or Sumbo. Men could dinner tembi, men was in Unquasia, Nemo, wouldn't go boot to boot. A dear Ben a man itching. Had your Benny Chi any near nine. Or Benny Chi any nine. Who say, what tension I could baby for Fra. I feel not was starting out to turn in my year. I ain't in your photo. And you don't want to be a comprehensive, then you will feel you will said you want to turn a bravo. You will said you want yelling woman. And tis said, baby, Nasa, and you may be shaking a crabby pen off with the near Banamoso. No, I done also. And also so what, Emma, relationship and our marriage in Ejina. Netie eno nkyerɛ sɛ yɛ ka ne sɛ no na wo kwakwakwakɔtɔ baabi ana wadwene kwakwakosi baabi nemom de bepɛ meka ne sɛ yusu ano na fa ne bra track nim edu baabi a woni obi tena bebree na sɛ motena cha afei na ahofono aba ɛdeɛ ne bɛma wo ho asaso aba do bio wɔ n'anim bisa question ɛdeɛ na abetimi ayɛ ama ho ado aba do bio sika wo de mane dada ntade wo to bi mane dada he kasa de wo kasa kyerem dada wo si ni nyoma wo boa no mane konsuo sa nyoma ni nyina wo be yi ni nyina wie na so still no that feeling no woman na atako. Stop giving that person attention ade man do be bia se so kwa akire na hwene ne ye no na hwe se ono start mfrefre wa duduo na no so don wo be start afrefre ono be start bisa question no bisa de na abedi akane na wo na obisa ne de obedi afi ebedane ono be bisa de obedi nemmom se ye no wan fa duane a obedi ampane hye oba se waye me bone ntino minni na duane waye mistake wa hwekete be chiwa nwo aduane no ode bire wo du di ni wo se wo twa ho ka sika bi o so de mana sa ko mo abono fama no men season akọ ma boda fa wo sika ma no twa de ka die wo se wo yema na sedie bia wo be yama na ma wo be mumu no edi mu no yema no nemo fa wo tutri wo ye bema na wo sombo bema nkasa bebre bema nkontokwa bema ni oba tinyina nko bema mfa na nimo nyam ntoto fom emo oba sese ne nkwasea anunti edu baby a sua sede ye reserve ye mo wan hwe ye bedi baby no wan hwe ya emma nyina bebu kwasea because of say unyanye bema na bema ye sombo nti no bema yi ma wani nka relationship nemo stand firm you're strong na mu wani na ho oba bema do bebre a ho enye jimi no wajimi o ene hwe yesu so anyone take obi lenience as in weakness bema na wona ne tie no manya wadwen se wonya no fo manya wadwen se wonya bema manya na wadwen se do timiti atia ho abonten no oye bema se no guy no no krokro wo no manya wadwen se wo no guy ntre ne nsamo nto onya bema oye bema pa na bema papa no ntre ne nsamo ba bema papa no wantiati oba bema papa no okrokro ba na bema papa no enni mo ba sitire mu nyoma bi ehia no ene ma no edu ba bi na si anya mmema se mo so a na mafa yefo ni wenya no na ofo ne no onyafo ayodo na aye ne sa na wa mu ani ankosa odo no anso mo ama na ya wo se wenya de afo ntu betu ne jeje ma to ne bia kwako to de ne boode na ne boode no ebe bibi bibi basama afina wuchiri pa odopa ho na odopa boodene na odopa wani benya na de wonya yesusu no soso mu ye dia ebe japade ama no hweniye obra sam so eni ehia me pa chewo comment like share na mami mu se
ɛyɛ wo fɛ ne yɛnsa ntoa so bio. God bless you. Bye bye.